Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today Mapele the boss. Look at that king link, of course. Na Benny Mayengani the president, and even Osungove Mr. Post Emakumo. Yeah, so kasuku of course at the 12th of January and fika scroll like account ya Mapele the boss. Loko fika scroll fana kuma gwe kuna mhaka la so kundleka yena master T ifika tsala le henhla ku agent statement and then afika tsala ku ni nga rhandza ku teka nkarhi lowu to comment action ya Benny Mayengani yo kombeta ku appreciate endzhaka loko ni n'wi wishele happy birthday. So kundleka yena so previously Mapele the boss a hi fike hi vona wishela Benny Mayengani birthday kwalano so na leswi a nga swi tsarisa swona ma swi vona n'wina ku a nga zanga hleketela ku ku nga va na action yo karhisiwa ka president Mayengani a nga yi tagangi mara loko fika hi cheka ti-comments president Mayengani hi fike hi kuma ku yi fike yi tsala ku hurra se mhaka leyi a ni yi voni kusukela ka tolo a na ha lo yimela ku vona ku Mapele wa responda ka the same comment or swi endlisa ku yini a na ha ri ka standby mara as you can see ivi hi post se yi fike yi tsala ku hurra. So was I shocked? To be honest, I didn't that much shocked. You go already when I'm gonna channel the videos already. I endle no komisa ku Mapele the boss sen I wela ngopfu ka site ra Benny Mayengani no komisa ka yin'wana video ku sa a ri ku zameni ku xava vuxaka so ka president Mayengani if I'm nga se ti vona ti videos letiya swi kahle mi tlika ti link kwalani hi nge tlheli ngopfu ndzhaku. And then of course I continue a tsala a ku wisdom ya yena yi unparalleled. A va talangi va va na mbilu yo fana na ya yena yo endzhaka madzolonga lama ndzi nga va ka wona malembe endzhaku hi swa ti-beef tarnishing his name ku a nga va na ku tsakela ku angula tswala ra mina so hinkwenu na swi tiva ku Mapele the boss munhu loyi a lwa ngopfu na president Mayengani a tlha kombisa ku tuva i n'wana wa yena enda yi nga hlamuli mara swa vava hi beef yi nga hlamuriwi u kombe vununa ngopfu leswi endlaka ni nyuma hi ti-action ta mina okay I thank God ti-action teto I ta malembe ndzhaku. I'm wiser now and for malembe yo hlaya I've since distanced myself ka swa beef because a ni voni nsimu yinene yi swi byalaka ku ya this section I think ya hi hopanyana beef yi na power loko ho veke hi langutisa beef leyi nga kona between president Mayengani and Mr Post yi va khipa relevant hambi Dr Joe Shiremani ya ha ku rilesa beef hi switwini na vona va relevant so swo hi munhu so munhu loko swa ndla mi kuma ku loko a fika a tshika swa beef a vheta a hetelela a nga ha twalangi once yi ze ti nghenisa ka beef loko se yi ya huma ku na hayi possibility yo yi nga ha twali ma yi ku ve na mhaka leyiwa yeah and then of course a fika continue ku lava va rhandzaka nyimpi va to tshama va vulavula swo huma endleleni ha swi tiva sweswo maybe i vula in relation to maybe against yena endzhaku loko a tsale tswala leri and then a continue ku va solana ma ta sola kambe swivulavula swi nga ka swi nga ni siveli for correcting myself because at the end of the day benefit ya mina okay a ku vanhu va ka hina there's a lot that we can achieve as Gaza loko ku ri na rirhandzu nhlonipho spirit xo aka eka hina tintlambi I hear it but guys the thing you need to understand without competition a ku na la nga ta yiwa kona loko ku ri sweswiwa a mo kuma ku na peace between Osungove Mr Post and Benny Mayengani a va ta va relaxed in terms of their music mi kuma ku swa ha va ha na mhaka na swona swa fana fan base yi le ka vona hinkwawo so competition is important ku mara yi fike swi va kha swi ndliwa hi ndlela ya kahle vhele and then a continue tsala ku xo hetelela reception leyi the Post in question yi nga yi kuma na yona yi tlange role eka xiboho xa mina xo endla statement lexi. It is amazing how excited some of you were hi ku vona reaction ya Benny Mayengani on my timeline so ni ri eka n'wina ni khensa ku pfuriwa mahlo mahlo a ri senga la ku tsala ku mahlo swa ni bayisa ya a la ku tsala ku mahlo okay vona ku endleka i ri khensa reaction yi kume 394 likes as we speak okay it makes sense hopefully Mapele a nge regret a decision leyi a ta hetelela a ti chele ka ndhawu yo fana na manyangatsi loko a ndla peace na Osungove swin'wana swa hetelela swi ku tshikelele kuma ku n'wana maybe a wu ta tlhe i benefita hi beef tin'wana ti-action na ti-boy ku ri munhu like munhu a swi tsala ho miyele ku hwi until you can benefit vhele
ivi ndzi na continue ku inakam hi siku nkulu ro tswariwa ka hosi Ngove ni vula Mr Post okay na yena ni ta n'wi navelela ivi ndzi na ku hi ku ya hi mina mbilu hi leyo basa yo rhandza vanhu yo kala jealous a ku sweswo swi dumile a ku a hi rhandzeni magaza hi leswo hayi for sayiti ra hosi Ngove a hi pfini ni swi tshikini for sweswi until swi endleka. Baby, na tisa ku ri mali and yi ta zama annual hi ti-25 na ti-25 na yi lava mara mini ri ya leyi ntsanana i nga na yo sweswi i nga yi vekela ku yi tirhisa swa wena i nga ni pambulela mali muni ka liya yintsanana i nga na yona i nga ni pambulela mali muni.